Jedina sačuvana kamena statua iz veličanstvenog Teotihuacana nalazi se u Antropološkom muzeju u Mexico Cityu. Ovaj antropološki muzej je najveći na svijetu i ima najveće zbirke, što zapravo ne čudi s obzirom na bogatstvo kultura na ovom prostoru. Statua je visoka preko 3 metra sa ukupnom težinom oko 25 tona. Ovakvih je bilo na stotine u ovom gradu Teotihuacanu, međutim one su sve redom temeljito uništavane od strane nekoliko kultura koje su došle u ovaj grad nakon što je on bio napušten. Zadnja kultura koja je sve temeljito uništila i opljačkala bili su Azteci. Grandiozna arhitektura Azteka. Kada je 1521. Hernán Cortés došao u Tenochtitlan, Mehika, na području današnjeg Mexico Cityja, ovako izgledao taj sjajni grad Azteka. I premda su Azteci posljednji u nizu kultura koje su živjele na području Meksika i po mnogo čemu su zaostajali u svojim astronomskim i drugim znanjima u odnosu na Maje i druge narode, ipak ovaj detalj iz njihove arhitekture pokazuje da su bili na vrlo visokom inženjerijskom nivou. Međutim, njihova vojnička sposobnost je zaostajala za Španjolcima i to je bio razlog njihovog poraza. Kompletna njihova civilizacija je izbrisana. Od ove makete koja prikazuje njihov sjajni grad, Španjolci su uništili sve pred sobom, a tako su inače radili, sve ono što nisu mogli da razumiju ili što je bilo naprednije od njihovog. Od najvećih piramida iskoristili su kamene blokove za gradnju svojih katedrala i palača. Motorcu iznad doline Nazca u južnom Peru. Ovaj kameni blok iza mene ruši u Parapančad modernu arheologiju i historiju. Zbog čega nam je bitno Rongo Rongo pismo? Legendarni Machu Picchu. Meksiko je zbilja arheološka zemlja čuda. Hiljadama godina prije dolaska Evropljana u 16. vijeku na ovim prostorima su se smjenjivale civilizacije impresivnih graditeljskih sposobnosti i veoma sličnih duhovnih uvjerenja. Arheološki ostaci nam govore kako su sve kulture koje su živjele na prostoru Mezoamerike, od Olmeka preko Zapoteka i Tolteka, pa sve do Maja i na kraju Azteka, iznad svega poštovale jedno božanstvo, mitsku pernatu zmiju. Baš kao i u Južnoj Americi, gdje je pernata zmija nazvana Viracocha predstavljala božanstvo koje je narodima Anda donijelo sve vještine neophodne za stvaranje civilizovanog života, i u Meksiku se kroz legende naroda provlači priča o božanstvu kojeg su neki nazivali Quetzalcoatl, a neki Kukulkan.
U oba slučaja radi se o opisu mitskog bića koje je sa svojim pratiocima podučio narode Mezoamerike tajnama zidarstva i arhitekture, matematike i astronomije, a bio je poštovan kao zakonodavac i zaštitnik umjetnosti. Posvetu pernatoj zmiji nalazimo na više lokaliteta iz različitih perioda istorije i mada civilizacije koje su gradile ova fascinantna mjesta dijele stotine pa čak i hiljade godina, njihova zajednička karakteristika je gradnja monumentalnih struktura piramidalnog oblika. Stvarnu svrhu ovih struktura i pored napora uloženih od strane naučne zajednice u posljednjih 100 godina još uvijek ne znamo. Razlozi za to nepoznavanje stvarne istorije ovih naroda leže u činjenici da je dolaskom Evropljana na ove prostore u 15. vijeku uništeno, pokradeno ili izbrisano dragocjeno nasljeđe ne samo kultura Mezoamerike, već cijelog čovječanstva. Predvođeni Špancima, Evropljani su uništili gotovo sve pisane tragove koji bi nam pomogli da bolje shvatimo civilizacije koje su iza sebe ostavile tako impresivne građevine kao što je piramida u Čoluli, kompleks hramova u Tuli ili nevjerovatni 3000 godina star Monte Alban. Čudesni Monte Alban. Nalazim se 10 kilometara udaljen od milionske Oaxake, grada u središnjem Meksiku. Magija drevnog Monte Albana započinje sa njegovom grandioznošću. Na 55 ekri smjestio se drugi po veličini centar u drevnom Meksiku. Monte Alban, njegovo ime dolazi od španjolskog vlasnika posjeda koji je u 17. stoljeću posjedao najveći dio ove planine. Monte Alban na španjolskom znači bijela planina. Svakako ovom gradu puno bolje pristaje drevno ime Sahandevni, koje znači u podnožju nebesa. Monte Alban je nastao na taj način da je čitava jedna planina zaravnana, tako da se dobio potpuno nivelirani prostor koji, kao što se može vidjeti, odgovara onom u Gizi, u Egiptu. Po površini je 8 puta veći od trga Svetog Petra u Vatikanu. Ovo je grad piramida. Piramide su podignute sve u pravcu sjever-jug. Prema arheolozima Monte Alban su izgradili zapoteci. Ko su zapoteci? To je još jedna kultura u Meksiku izmišljenog imena. Mi zapravo ne znamo ko su njegovi stvarni autori, kada je grad originalno napravljen i koja mu je bila svrha. Prema posljednjim nalazima arheologa, grad je najvjerojatnije prvi put podignut prije 3000 godina. Narod su nazvali zapoteci, što u prevodu znači narod sa oblaka. Zapoteci su tajanstveni narod. Oni su se pojavili nijotkuda i također tajanstveno nestali. Ova nam se priča već čini poznata. Olmeci, Tolteci, Zapoteci, Maje. Svi se oni pojavljuju u nekom vremenskom periodu i to na vrlo visokom stupnju razvoja, a zatim misteriozno nestaju. Ovo su kameni blokovi koji prikazuju niz likova sa negroidnim karakteristikama. Arheolozi su prvo nazvali danzantes, plesači. Kasnije tumačenje da je riječ o zarobljenicima, međutim pravo tumačenje mi ne znamo. Ono što se može vidjeti to je da imaju pljosnate velike nosove, imaju velike usne, tipične negroidne karakteristike. Također riječ je o redovito muškarcima i to potpuno golim. Na nekim od likova mogu se jasno raspoznati utjecaj Maja, kao što su ova dva krajnja kamena bloka koja prikazuju hieroglife, odnosno pismo Maja. One tačke sa crtama, to je njihova numerologija, dakle brojke.
Doledna crta znači 5 sa 3 tačke. 5 plus 3 to je 8. Na vrhu sam Monte Albana u podnožju samih nebesa. Grada u kome više od 1000 godina niko ne živi. U zadnjih 100 godina arheolozi su vršili mukotrpan i dugoročan proces rekonstrukcije ovoga sjajnog grada. Moram priznati, uradili su izvanredan posao. Naravno, svaki takav arheološki zahvat pati od mogućnosti da se tačno ne pogodi kako originalno izgledao. Ali ovo što je učinjeno dovoljno je upečatljivo da nam da sliku kako su ovu lokaciju zamišljali originalni graditelji. Posljednji u nizu arheologa koji je radio na ovom području bio je američki doktor arheologije Blanton. Nakon 12.000 mapa i skica koje su napravljene, nakon nekoliko desetina hiljada komada keramike, odjevnih i ostalih svakidašnjih predmeta, Blanton je iskreno priznao: mi ni danas ne znamo ko je, kada i zašto sagradio ovaj veličanstveni grad. Ako smo se posjetom Monte Albanu uvjerili u fenomenalno poznavanje arhitekture i građevinarstva drevnih zapoteka, odlazak u Tulu u meksičkoj provinciji Hidalgo i još jedan susret sa impozantnim figurama koje su Tolteci nazivali Atlantižanima bio je prilika da još jednom ponovimo teze zvanične nauke o graditeljima ovih fantastičnih građevina. Kako gradnju ovih perfektnih kamenih monumenata tumači moderna arheologija? Po njima autori su bosonogi, primitivni urođenici sa primitivnim alatima i oni su isklesali ove kamene monumente teške desetine i desetine tona. Istina je negdje drugdje. Historičari su kulturu Tolteka smjestili u period između 8. i 12. vijeka naše ere. Ovo datiranje je dijelom bazirano na ostacima grnčarije pronađene na lokalitetu Tule, koja je zaista mogla pripadati narodima koji su poslije živjeli u ovom dijelu Meksika, i na pisanju španskih osvajača koji su legende o Toltecima čuli od Azteka u 15. vijeku. Pretpostavlja se da su Tolteci obnovili veličanstveni Tihuacan, grad bogova, nakon što je uništen u 7. vijeku i preuzeli kult obožavanja Quetzalcoatla, pernate zmije. U Tuli su, u čast ovog božanstva, izgradili veličanstven grad koji se prostirao na 15 kvadratnih kilometara i gdje se, po legendi Azteka, desila završna borba između Quetzalcoatla kao predstavnika dobrog i Texatilpoke ili zadimljenog ogledala, božanstva tame, čiji je sukob sa Quetzalcoatlom trajao 1000 godina da bi se najzad okončao upravo u Tuli porazom dobrog i istjerivanjem pernate zmije sa ovih prostora. Izgleda stvarno kao da se u drevnom Meksiku desila gotovo nevjerovatna borba između svjetlosti i tame, dobrog i zla, u kojem je pobjedu, a sa njom i sumrak civilizacije, odnijela tama. Meksiko je čudesna zemlja. Na njenom teritoriju u prošlosti su se smjenjivale blistave civilizacije koje su iza sebe ostavljale grandiozne građevinske poduhvate. Nakon dolaska Španjolaca prije 500 godina i pauze koja je uslijedila od 300 godina, u zadnja 2 stoljeća arheologija i historija pokušavaju da shvate i da dešifriraju šta se zapravo dešavalo na ovim terenima. U tu svrhu oni su odlučili da daju čitav niz imena nekakvim potencijalnim kulturama koje su ovdje živjeli. Tako su recimo neke od njih nazvali Olmeci, a kultura Olmeka navodno pravila one velike kamene glave. Zatim su nazvali jednu kulturu Zapateci, dakle kultura Zapateka je pravila gradove kao što su Monte Alban.
Zatim su dali ime jednoj kulturi Teotihuacanos, tvrdeći da su oni autori veličanstvenog grada Teotihuacan, pominju Maje, Mixteke i tako dalje. Tula, grad u drevnom Meksiku. Nalazim se u meksičkoj državi Hidalgo, a Tula je najsjeverniji grad u kome su živjeli drevne srednjoameričke kulture. Da vidimo šta moderna arheologija kaže o ovom gradu. U Tuli su živjeli Tolteci. Tolteci su inače po arheolozima narod koji je postojao između 8. i 12. stoljeća. Kamene statue koje su Tolteci zvali Atlantiđani. One nam govore o majstorstvu njihovih autora. A ti autori nikako nisu bili primitivni indijanci. Nekada su ove kamene statue služile kao nosači jedne ogromne observatorije koja se nalazila iznad njih. Ovaj grad u doba svog najvećeg procvata bio je primjer jednog razvijenog grada. Šta se s njime desilo? U 12. stoljeću došli su barbari sa sjevera. Tolteci su bili primorani da odu. 200 godina kasnije došli su Azteci, vrlo agresivni. Plemena koja su zapravo sve rušila pred sobom. Kulture koje nisu razumjele u potpuno su uništavale. To se desilo i sa gradom Tule. Šta mi zapravo znamo o narodima i kulturama ovog podneblja? Zapravo vrlo malo. Naše jedino realno znanje je o posljednjoj u nizi kultura koji su živjeli na ovom podneblju, o Aztecima. Prije 500 godina Španjolci su prilikom osvajanja ovog područja i Aztečkog carstva iza sebe putem svojih kroničara ostavili čitav niz knjiga koje opisuju običaje Azteka, njihovu socijalnu organizaciju, irigaciju, zemljoradnu, ratničku organizaciju, obrede žrtvovanja. Na osnovu tih podataka mi možemo lako da ocijenimo da su u mnogim elementima Azteci bili bok uz bok tadašnjoj svjetskoj supersili, Španjolskoj. Kao što rekli smo na početku, Meksiko je arheološka zemlja čuda. Međutim, ostaci drevnih civilizacija sa ovih prostora nisu samo bitni zbog svog evidentnog arheološkog značaja, nego i zbog sličnosti koje su ostavili u svojim legendama i mitovima sa kulturama Srednjeg istoka i Novoga svijeta. Od mita o potopu pa do legende o kuli Vavilona, drevni narodi sa obje strane Atlantskog okeana su sa generacije na generaciju prenosili priče koje su nevjerovatno slične, a ponekad gotovo identične. Danas se ove sličnosti u nauci prikazuju kao slučajnosti, mada nova generacija radikalnih istraživača, predvođena engleskim autorom Grahamom Hancockom, postavlja sasvim legitimno pitanje mogućnosti da su različite verzije ovih legendi nekoliko hiljada godina evoluirale zasebno, ali da su u svom korijenu imale isti izvor od istog pretka u nekoj dalekoj prošlosti. Koja piramida ima najveću površinu na svijetu? To je piramida Cholula, koja se nalazi u središnjem Meksiku. Piramida je građena prije nekoliko hiljada godina. Nije utvrđeno ko su njeni originalni graditelji, što zapravo ne čudi. Slična stvar je sa Teotihuacanom i sa mnogim drugim piramidama u svijetu. Ja se upravo nalazim u kompleksu tunela koji su probijeni u ovoj piramidi. Riječ je o kompleksu ogromnih razmjena. Sama piramida ima stranice 450 metara dužine. Cholula je interesantna zbog toga što gotovo nikakvog traga o kulturi Cholule zapravo ne imamo. Slično kao sa Teotihuacanom. I ja bih rekao
i ona se sjajno uklapa u našu priču o misterioznim civilizacijama prošlosti. Cholula je danas davno zaboravljeno predgrađe dvomilijonskog središnjeg meksičkog grada Puebla. Nekada je ovaj mali kolonijalni gradić bio središte sjajne civilizacije koja je bujala u ovom dijelu Meksika. Prema arheolozima, grad Cholula je nastao 1700 godina prije nove ere, kada su se dva manja naselja objedinila. Također, prema arheolozima, izgradnja ovog ogromnog piramidalnog kompleksa krenula je u isto doba kada i u Teotihuacanu, dakle prije oko 2000 godina. Arheolozi zapravo i nazivaju Cholulu ogledalom Teotihuacana. Kažu da su sa ovim gradom pripadnici te nepoznate civilizacije željeli da dostignu raskoš sjajnog Teotihuacana. U prevodu sa actečkog nahuatl jezika Cholula znači grad onih koji su otišli. Tko su oni i gdje su oni otišli? Španjolski konkvistadori su ovdje došli na čelu sa Hernanom Cortesom 1521. godine. Ono što su zatekli bio je divan grad sa oko 360 do 400 piramidalnih hramova. Sam Cortes priznaje da je ovo najljepši grad van Španjolske na koji je naišao. Odlučio je da sruši sve te actečke bezbožničke hramove i da na njihovom mjestu napravi 360 crkava. Nije uspio u svom naumu, danas je preživjelo samo 39. Najveća od njih je Santuario Los Remedios, koja se nalazi na vrhu jedinog brežuljka kako je Cortes mislio. Međutim, kasnije se 300 godina kasnije ispostavilo da nije riječ o brežuljku, već o po površini najvećoj piramidi na svijetu. Kada je Cortes došao ovdje prije 500 godina, na vrhu piramide odlučio da stavi ogroman križ. Stavio ga je, vrlo brzo križ je pogodio grom, raspao se. Nakon toga su Španjolci stavili drugi križ. Novi grom, nestalo je križa. I treći put je stradao. Tad su Španjolci podigli prvu crkvu, preteču ove ovdje. Ona je stradala u zemljotresu. Podigli su drugu, stradala je u gromu. I podigli su treću, koja je nedavno, prije nekoliko godina, također bila jako razrušena u zemljotresu. Kultura Olmeka je zagonetka za našu civilizaciju. Naučnici 20. i 21. stoljeća tvrde da su se Olmeci pojavili gotovo nijotkuda i to na vrlo visokom nivou razvoja, prije 4000 godina. A zatim su oko 400. godine prije nove ere nestali bez traga. Ova se priča, čini mi se, suviše često ponavlja. Slično je bilo sa Majama, sa Toltecima i sa drugima. Diego de Landa, čuveni španjolski hroničar, u 16. stoljeću je pisao nakon razgovora sa Indijancima koje je zatekao na Jukatanu, da su oni govorili da su graditelji svih ovih hramova i piramida došli negdje sa istoka i to u 12 migracija. Zbilja iz knjiga Maja, iz Popol Vuha, te iz pisanja Olmeka, saznajemo da su oni zbilja dolazili u 12 migracija u Srednju Ameriku, sa istoka, sa crvenog kontinenta, smještenog negdje na Atlantiku.